tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam. Jadilah rukunan lemah lembut, tak luruh ikut ribut. Sila sambung bacaan saya dari surah Al-Waqi'ah ayat 17 hingga 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bi'akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. Setitis derita melanda, segunung kurniaannya, setitis derita melanda, segunung kurniaannya. Usah